mu rukerera rwo kuwa kane itariki 19 Werurwe 2026 abanya-Irani batangiye weekend yabo. Indege y'abanyamerika ya F-35 ifatwa nk'indege ya mbere itinyitse kurusha izindi zose mu isi y'intambara zo mu kirere yinjiye muri iki gihugu cya Iran igerageza kugaba ibindi bitero. Gusa systeme z'ubwirinzi za Majid Air Defense System zikoresha misile ya AD-08 Surface to Air Missile zamaze gutahura iyi kabutindi yazinjiriye indege y'igikoko cy'abanyamerika. Izi systeme zise ziyituma ka misile ka AD-08 gapima ibiro 75 kakaba kazwe gukurikira ubushyuhe bw'igipimo aho kijya hose. Gakurikiye indege izwiho kwisha za radari ndetse no gukwepa ibitero ibyo ari byose byayigabwaho. Karayirashe ihita yaka umuriro, maze indege ya F-35 igenda ku muvuduko uruta w'ijwi isubira ku birindiro bya gisirikare by'abanyamerika irimo irashya. Nyamara ni nyuma y'uko Perezida Donald J. Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuze ati igisirikare cyacu cyarimbuye Irani bidasubirwaho, ngo ni igihugu gikomeye. Igisirikare cyabo cyo mu kirere n'ikigihari cyararangiye kandi byanyabyo, ndetse byafashe amasaha nk'atatu yonyine. Nta radari bagifite, nta bwirinzi bw'ikirere bagifite, nta kintu na kimwe bafite. 90% bya misile zabo zarangijwe, ndetse na 85% bya drone zabo zararimbutse. Turi kuri bataha inganda zose bashyize hirya no hino, kandi mu by'ukuri nta muntu n'umwe wigeze abona ibimeze nk'ibyo. Amakimbirane ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ararambye cyane, kuko kuva mu myaka 47 ishize Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari inshuti magara, maze biza guhinduka kubera impinduramatwara ya Kisilamu yafashe ubutegetsi. Yego nibyo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bari inshuti magara mbere y'umwaka w'1979. Gusa uyu munsi byarahindutse. Umwanzi wa Iran ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse niwe mwanzi mukuru kurusha undi wari wese iki gihugu cyaba cyarigeze kigira. Mu gihe ubushyamirane bukomeje gututumba mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, igisirikare cya Iran kirindishije ingufu za gisirikare umuhora wa Hormuz, amazi azwi nk'umwe mu miyoboro migari y'ubucuruzi, by'umwihariko ubw'ibikomoka kuri peteroli. Binakekwa ko muri aya mazi ameze nk'ahuza isi yose mu bucuruzi, Iran yahateze ibisasu byo mu mazi, naval mines, ndetse bayishinja yuko yatezemo ibigera ku 2,000. Izi mine nizo mu bwoko bwa Maham series. Imwe muri zo ntago igura amadolari arenze 2,000, ariko izigera kuri 3 muri zo zishobora kurimbura ubwato bwa gisirikare bumwe bwa rutura buhagaze amamiliyari y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze ubwo bwato bugahinduka amakara. Muri rusange igisirikare cya Iran gishora saga biliyoni 30 z'amadolari ya Amerika, kandi mu mwaka umwe gusa, mu gihe mbere yuko Iran yisanga mu ntambara yashoraga hagera kuri biliyoni 20 z'amadolari ya Amerika. Igisirikare cya Iran cyose hamwe kigizwe n'abasaga 610 bakora umunsi ku munsi. Gusa kuri ubu Iran iri kwitegura ko intambara ishobora kugera ku rundi rwego. Abasirikare bayo bari hagati ya 1 miliyoni na 4 miliyoni. Byumvikanisha yuko umuntu umwe mu bantu 46 muri Iran ari umusirikare, kuko iki gihugu gituwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 92. Kuri iyi ngingo Iran inyuma ya Korea y'Amajyaruguru, aho umuntu umwe mu bantu 20 ari umusirikare. Iran ni kimwe mu bihugu bifite imijyi itatse neza, cyane ko ari na kimwe mu bihugu bya mbere ku isi mu gutunganya ndetse no gucuruza ibikomoka kuri peteroli. Kikaba ari igihugu cyikomeje mu ikoranabuhanga rigezweho, ibituma no mu gisirikare Iran ataragafu k'imvugo rimwe, ari nabyo yeretse abanzi bayo mu ntambara zose yagiye Rwanda. Marvin ninge, ese ko Iran yigaragaje cyane mu mirwano yo mu kirere hamwe na za misile karundura isi itari izi ko ifite, hakiyongeraho n'ubuhanga mu kurwanisha za drone karabutaka, ubundi igisirikare cya Iran gikomeye bingana gute, haba ku butaka, mu kirere ndetse no mu mazi? Izindi ntambara igisirikare cya Iran cyagiye kirwana n'izihe se, ko mu by'ukuri kirwana nk'igifite uburambe mu by'intambara? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ubuhangange bw'igisirikare cya Iran, haba mu myitozo, uburambe mu by'intambara, ibikoresho n'ibitwaro bya gisirikare bidasanzwe iki gihugu gifite, ndetse n'ikoranabuhanga ridasanzwe gikoresha, ibituma kibarizwa mu bisirikare bya mbere bikomeye ku isi. Aha ni kuri Marvin Daily Official. Niba ari ubwa mbere wageze, ntugende udakanze subscribe ndetse ufungure n'inzogera, maze byose byiza bibera hano bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Muhawe ikaze. Mu myaka yo hambere igihugu cya Iran cyane inshuti magana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi hagati y'ibihugu hari ubufatanye mu bya gisirikare. Kugeza ubwo mwaka w'1979 muri Iran hagiye ubutegetsi bw'abayisilamu. Icyo gihe ibihugu byari inshuti magara byabaye abanzi mu buryo butari bwarigeze kubaho.
Mbere y'umwaka w'1979 Iran yategekwaga n'umwami abo bitaga Basha Mohammad Reza Pahlavi wari ku ngoma kuva mu mwaka w'1941 akaba yari imandwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko zari zaramwemereye umutekano usesuye ariko nazo zikagira ububasha bwose ku mavuta n'ibikomoka kuri peteroli by'iki gihugu. Ni ukuvuga ngo ingabo z'Abanyamerika bari bacunze inyungu bafite muri iki gihugu cya Iran, ntabwo bari bacunze Iran. Ibaze nawe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifite inyungu iri hagati ya 40 na 50% ku nyungu yose yinjizwa na peteroli ya Iran bakabinyuza mu makompanyi y'Abanyamerika. Kuko Abanyamerika bireberaga inyungu zabo rero kandi bimeze nk'aho wari umwami nta bundi bubasha afite, byatumaga abaturage b'iki gihugu bateseka kuko izari inyungu zibagenewe zasamirwaga hejuru n'abagashaka buhake. Ibyo nibyo byatumye haduka impinduramatwara ya Kisilamu, cyane ko n'idini ya Islam yari yarateshejwe agaciro muri iki gihugu kandi abageraga kuri 99% mu baturage batuye iki gihugu bose bari Abayisilamu. Iyo mpinduramatwara yamaze imyaka isaga 10 bamagana umwami wabo, ibyavuyemo n'impfu nyinshi kubigaragambyaga ku butegetsi. Mu mwaka w'1979 impinduramatwara yagezweho irangajwe imbere n'uwitwa Ruhollah Mustafa Musavi Khomeini, akaba yari umwe mu bakuru b'idini ya Islam muri icyo gihe, maze aba n'umuyobozi w'ikirenga wa mbere wa Iran, Ayatollah. Iki gihe ni nabwo Iran yahise ihindurirwa izina iva ku kwitwa Iran iba Repubulika ya Kisilamu ya Iran. Iyi revolution ya Kisilamu yishimiwe n'abaturage ku buryo bukomeye, cyane ko hafi igihugu cyose ari abayoboke b'idini ya Islam. Nyuma y'impinduramatwara byari bimeze nko kubaka igihugu bundi bushya ndetse n'idini ryongera gusubirana ikuzo. Icyo gihe ubutegetsi bwa Kisilamu bwatangiye kwifatanya n'abaturage kubaka igihugu cyabo, cyane cyane hifashishijwe imitungo kamere yacyo nka petrol, gaz ndetse n'ibindi. Bagenda birukana urusorongo business zose z'Abanyamerika zishingiye kuri peteroli, ari nako biyubakira igisirikare cya Repubulika ya Kisilamu, Islamic Republic of Iran Armed Forces, izwi nka Artesh mu Cyarabu, kandi bahereye ku gisirikare giciriritse cyari gihari bidasabye gutega amaboko ibihugu by'amahanga, by'umwihariko bacukubiri na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha niho urwango rwatangiriye. Nyuma y'umwaka umwe mu 1980 abaturanyi ba Iran, Iraq ya Saddam Hussein biyemeje gutera igihugu cya Iran. Ubwo nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zibonye yuko Iran yabihenuyeho bagiye kuyisenya, ubundi bakigarukira muri peteroli bambuwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye Iraq yari inshuti yabo ubufasha bushoboka bwose, kuva ku bitwaro n'ibikoresho rutura by'intambara, imyitozo ya gisirikare, amakuru y'ubutasi, ikoranabuhanga ndetse n'ibindi. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye ingabo mu bitugu igihugu cya Iraq uko bishoboka kose, mbese ari nk'aho intambara ari yabo bwite, kuko bari biteze yuko Iran ifite igisirikare kimaze umwaka umwe gusa kiyubaka, bagiye guhita bagisenya maze bagakura mu nzira ubutegetsi bwa Kisilamu bwabazonze. Gusa uko bari babyiteze siko byagenze, kuko intambara yarabagoye cyane. Bahangana na Iran hafi imyaka 8 yose, kuva ku wa 29 Nzeri 1980 kugeza ku wa 20 Kanama 1988. Icyo gihe Iran yigize igufwa nubwo yari maze gupfusha abasaga 700,000 harimo n'abasivili ubwabo, ariko na Iraq icyo gihe yari yarapfushije abasaga 500,000. Maze mu 1988 hemezwa ibiganiro by'ubwumvikane ku mpande zombi bihagarika intambara. Mu 1989 Ayatollah Ruhollah Khomeini yarapfuye, byemezwa yuko yishwe n'indwara y'umutima, maze asimburwa n'umwe mu bafatanyije gushyiraho leta y'impinduramatwara ya Kisilamu, Ali Hossein Khamenei, uwo niwe wategetse Iran mu myaka 37 yakurikiyeho. Ali Khamenei yabereye Abanyamerika inzitizi idasanzwe ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abambari bazo bafata uyu mugabo nk'umwe muri ba sekibi babayeho ku isi. Ubutegetsi bwe mu buryo budasubirwaho bwabaye umwanzi w'ibihugu bibiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera amakimbirane y'amateka, ndetse na Israel mu makimbirane ahanini yashingiye ku madini, idini ya Islam ndetse n'iya Kiyahudi. Ku munsi wa none Ayatollah Ali Khamenei nawe yamaze gupfa, yishwe n'ibitero bya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho nyuma yahise asimburwa n'umuhungu we Mujtaba Khamenei. Kuva Islam yafata ubutegetsi muri Iran, igisirikare cyubatswe nka kimwe mu bintu by'ingenzi igihugu gishingiyeho. Hashyirwaho umubare munini w'abasirikare kandi bahabwa imyitozo idasanzwe, amasomo y'ikoranabuhanga kandi rigezweho rya gisirikare, ndetse n'ibindi byose bigaragaza ko bahora biteguye intambara hagati yabo n'ibihugu by'abanzi. Igisirikare cya Iran gikubiye mu mashami menshi, ariyo Islamic Republic of Iran Armed Forces, yitwa Artesh, hakaba igisirikare cya Islamic Revolutionary Guard Corps gifite inshingano yo kurinda impinduramatwara ya Kisilamu, hakaba na Debasir, igisirikare cy'umutwe w'abitwaje intwaro kiganjemo ab'urubyiruko, gishinzwe umutekano wo mu gihugu imbere, ariko by'umwihariko kurwanya ibifite aho bihuriye n'imyigaragambyo ndetse no guteza akaduruvayo. Gusa twirengagije ayo mashami, igisirikare cya Iran muri rusange gikubiye mu matsinda arimo Iran Ground Force, ingabo zirwanira ku butaka, zikaba zigizwe n'abasaga 350,000.
Izirwanira mu mazi Iran Navy zirimo abasaga 40,000, izirwanira mu kirere Iran Air Force zikaba zigizwe n'abasaga 45,000. Hanyuma itsinda ry'abasirikare bashinzwe kurinda impinduramatwara ya Kisilamu Islamic Revolutionary Guard Corps rigizwe n'abasaga 190 bakora umunsi ku munsi. Igisirikare cya Iran gifite intwaro z'intambara karabutaka zitinyitse ku rugamba nka misile ya Sejir, imwe mu bwoko bwa ballistic missiles za kabutindi mu kwambukiranya imigabane kandi zigenda ku muvuduko udasanzwe. Nk'iyi yihuta byikubye inshuro 5 umuvuduko usanzwe w'ijwi, aho igenda kilometero n'igice mu isegonda kandi ikagera mu ntera y'ibirometero 2,500. Iki gisasu gifite uburebure bwa metero 18, kikaba gifite ubushobozi bwo kugenda iyo ntera yose cyikoreye ibiturika bipima ibiro bisaga 700. Hari n'imisire yitwa Horamshari y'abanya-Iran, nibo bayikoreye ubwabo bigeze igihe barayivugurura. Iyi yo ni kabombo, ishobora kwirukanka ku muvuduko wa Mach 16 ukubye inshuro 16 umuvuduko w'ijwi, ndetse n'imisire yambukiranya imigabane ikaba ishobora kugenda ku birometero bisaga 4,000, ibituma ku munsi wa none Iran ishobora kuyifata nk'igikangisho yakangisha abanyaburayi, kuko ishobora kuyihindukiza ikayerekeza mu mijyi y'Iburayi nk'Iranda mu Bwongereza, Paris mu Bufaransa, Roma mu Butaliyani, Vienna muri Autriche ndetse n'ahandi hatandukanye. Horamshari izwi nka Khaybar yikorera ibiturika bifite uburemere bw'ibiro bisaga 1,500. Igisirikare cya Iran kikaba cyarayikoreye mu ruganda rwacyo Iranian Aerospace, rukaba ari uruganda Iran ikoreramo ibitwaro by'intambara zo mu kirere. Izi Horamshari zirimo gatandukanye nka Horamshari 1, Horamshari 2 ndetse na Horamshari 4 izwi nka Khaybar ari igezweho. Izo zose hamwe n'izindi misile Iran itunze harimo Ghadir 110, Emad, Fatah 1 na Fatah 2, Shabab 3 ndetse n'izindi nyinshi. Umunsi ku munsi zigenda zongerwamo ikoranabuhanga rya gisirikare ndetse n'izindi mbaraga, cyane ko ubundi igisirikare cya Iran aricyo cyikorera izi misile. Misile zose twagarutseho zikoreshwa n'ibisirikare byose bya Iran, yaba ikirwanira ku butaka ndetse n'ikirwanira mu kirere. Ikirwanira mu mazi Iran Navy nacyo kikazikoresha zirasirwa ku bwato bw'intambara na za submarine. Mu bindi bikoresho ingabo za Iran zirwanira ku butaka zifite harimo ibifaru by'intambara birenga 1,500, ibizwi cyane bikaba T-72S. Ibi bifaru bikorwa n'Abarusiya. Mbese iki gifaru ni igifaru kivuguruye cyo mu bwoko bwa T-72 byahoze bikoreshwa na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zo mu myaka yo hambere. Nyuma y'1980 Abasoviyete baje kuvugurura T-72 maze bakora T-72B. Nyuma noneho ku gihe cy'Abarusiya hakorwa igifaru gishya cya T-72S. Abanya-Iran bakaba baratangiye kubikoresha mu mwaka wa 2012, ndetse n'ubu rwose igisirikare cy'Uburusiya kirabikoresha no mu ntambara bahanganyemo n'igihugu cya Ukraine. Hari ibindi bifaru bigezweho Iran yikorera. Zulfikar. Bivugwa ko igishushanyo mbonera cy'ibifaru abahanga b'abanya-Iran bifashishije igishushanyo cya T-72 y'Abarusiya ndetse na M60 y'Abanyamerika zose bazihuriza mu gifaru kimwe. Si ibyo gusa, Iran ikora ibindi bifaru byitwa Karar byagaragajwe mu mwaka wa 2016. Bikaba ari ibindi bifaru karundura birasa ibisasu biremereye bizwi nka anti-tank guided missile, utumisile twakabuhariwe mu gushwanyaguza za burende uko zaba zikomeye kose. Si ibyo gusa, izi misile iki gifaru kirasa zifite ubushobozi bwo guhanura akajugujugu kabuhariwe y'intambara iri mu kirere. Mu minota mike cyane iki gifaru kiba kimaze kurasa misile zigera kuri 40, ndetse gikoranye imbunda iremereye ya machine gun ipima ibiro 40 yo mu bwoko bwa 12.7 mm ishobora kurasa amasasu asaga 100 mu munota. Mbere yuko nkubwira imbaraga z'igisirikare cya Iran kirwanira mu mazi ndetse n'ibikoresho bihambaye gifite, reka nkwibutse gukanda like kuri iyi video niba wakunze ibikubiyemo. Mu gihe mu bihugu by'amahanga babona ibishushanyo nk'ibi ngibi bibahenze cyane, wowe uri mu Rwanda uri umunyamahirwe kuko Ishatse Hub irahari ku bwawe. Tuguha taburo z'ibishushanyo nziza, dushushanya ku nkuta z'inzu by'umwihariko mu cyumba cy'umwana wawe muto kuko bizamufasha mu mikurire y'ubwonko bwe. Dushushanya ku nkuta z'amashuri, tugashushanya ku myambaro, ndetse by'umwihariko dushushanya ifoto yawe ukunda kandi urabikeneye cyane kuko bizakugaragaza nk'umusirimu. Niba nawe ufite galeri, ni ibintu bishoboka cyane kuba twakorana. Wari uzi ko se aho uri hose mu Rwanda dushobora kuba gusanga? Ngaho rero ufungura WhatsApp ubareze kuri iyo nimero iri muri screen yawe. Igisirikare cyo mu mazi Iran Navy gifite ubwato bwo munsi y'inyanja, submarine zisaga 30. Muri zo submarine harimo n'izikoreshwa akazi ko kurinda umuhora wa Hormuz. Iran yakoze submarine z'ibikoko izita Fateh class, kandi bafite iz'ubwoko zigera kuri 5. Umushinga wo gukora izi submarine watangiye mu 2008 maze zitangira akazi muri Gashyantare 2019. Gusa nubwo ubu bwato ari ubwato bushobora guhangana ku rugamba, ntabwo ari bunini cyane ugereranyije na submarine z'ibindi bihugu.
nk'ubu submarine ya mbere ndende ku isi muri aka kanya K-329 y'Abarusiya ireshya na metero 184, ariko iyi y'Abanya-Irani ifite uburebure bwa metero 50. Ifite uburemere bwa toni 600, ikaba igenda ku muvuduko wa kilometero 26 mu isaha iri munsi y'inyanja, ikaba yikorera torpedo na za misile ziremereye nk'uko bimeze kuri za submarine nini. Igitangaje, ibisasu iyi submarine bifite ibyitwa JASK 2 anti-ship cruise missile, buri kimwe muri byo gifite ubushobozi bwo kwataka no gukurikira ubwato bw'intambara kugeza kibwisekuyeho bugaturika kandi bugateseka bya nyabyo. Mu kurinda umutekano w'inyanja, izi submarine zifatanya na za mine karundura ziba ziteze mu mazi, izitwa Maham, ziri mu bwoko bwa Maham 1, Maham 2 na Maham 3. Ni mine z'inyanja Iran yakoze, ndetse by'umwihariko izitega mu mazi ayikikije mu rwego rwo kuyirinda ubwato bw'abanzi. Ibaze ko mine imwe iba ifite agaciro k'ibihumbi 2 by'amadolari, ariko kugira ngo irimbure ubwato bwari bwose bw'intambara, yaba submarine cyangwa destroyer, utu dusasu tubiri tuba duhagije gusa ibihumbi 4 by'amadolari bikarimbura za miliyari y'amadolari. Hari n'igihe ibihugu by'amahanga bijya bitekereza yuko atari mu muhora wa Hormuz gusa izi mine igisirikare cya Iran cyaziteze, ahubwo ngo gishobora kuba cyaraziteze n'ahandi mu nyanja y'Ubuhinde ariko batazi. Bibarwa ko Iran yakoze izi mine zirenga 6,000, kandi ni mine ziba zishobora guturika igihe igisirikare cya Iran kibishakiye. Ibyumvikana ko zo ubwazo zikoranye ikoranabuhanga ry'inyoborera kure. Iran kandi inafite ubwato bwa destroyers kabutindi mu kwataka indege ziri mu kirere ndetse n'ubundi bwato bw'intambara, ndetse zigira n'ubushobozi bwo kurwanira ku nkombe z'amazi, zigafasha abarwana ku butaka zohereza ibitero ku banzi mu gihe urugamba rurimbanije. Muri ubwo bwato Iran ifite harimo ubwitwa Iris Damavand, izwi ku rindi zina rya Jamalani 2. Ni ubwato burasa cruise missile, za misile zishobora gukurikira igipimo kinyeganyega aho kigiye hose, ukaba ari ubwato buzwiho kurinda ikigobe cy'Abaperesi. Izi destroyer zatangiye akazi mu 2017. Si ibyo gusa, Iran ifite iyindi destroyer yitwa Iris Dina, ikoranye ikoranabuhanga rya radar ya 3D yerekana intwaro y'umwanzi ikayihindukiza ikayireba impande zose, mbese bitari nka bimwe by'ifoto gusa. Iyi destroyer ikoranye moteri enye za rutura kandi bifite ubushobozi bwo kuzenguruka inyanja z'isi, ikarinda igeza mu ntera y'ibirometero 65,000 nta guhagarara. Banafite destroyer mu bwoko bwa Sand Class, ikoranye ikoranabuhanga rigezweho rya gisirikare kandi niyo mu kiragano gishya, ifite ubushobozi bwo gukwepa za radar z'ubundi bwato bihanganye, ibituma ubu bwato bitoroshye kuburasaho. Iran binyuze mu nganda zayo, ubwo bwato bwose rutura bw'intambara twagarutseho bwakozwe n'Abanya-Iran ubwabo binyuze mu nganda zabo ndetse n'intiti z'Abanya-Iran. Gusa hari za submarine Iran yatumije mu Burusiya hagati y'1992 n'1996. Izo submarine zikaba zarageraga kuri enye zo mu bwoko bwa Kilo Class. Izo Iran yaje guhindura amazina imaze kuzakira maze zita Tarek Class. Gusa nazo igisirikare cya Iran kigenda kizivugurura cyongeramo ikoranabuhanga ryacyo umunsi ku munsi. Igisirikare cya Iran kirwanira mu kirere, Islamic Republic of Iran Air Force, bafite indege z'intambara fighter jets zirimo n'iz'Abarusiya, bakagira iz'Abashinwa ndetse n'iz'Abanyamerika za kera zahahoze mu gihe cyo hambere bakiri inshuti na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa igisirikare cya Iran aho kibiri kidasanzwe, buri gikoresho cyose cy'intambara cyaguzwe mu mahanga ntibahita bagikoresha gutyo gusa, ahubwo bo ubwabo biyongeramo irindi koranabuhanga bitewe n'iryo bakeneye. Muzo baguze harimo F-14 Tomcat y'Abanyamerika, indege baguze mbere y'impinduramatwara ya Kisilamu yo mu mwaka w'1979. Iyi ndege ikunze gukoreshwa kenshi mu kurinda ikirere, si ukugaba ibitero. Banafite Su-24, indege baguze na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, ndetse na MiG-29, indege y'Abarusiya ndetse ikaba imwe mu zigezweho mu bihe bya vuba. MiG-29 izwiho kugaba ibitero, cyane ko igenda ku muvuduko kuby'uwijwe inshuro 2.3. Izi ndege zatangiye gukorwa mu mwaka w'1990, ariko ikoranabuhanga zikoranye ndetse n'iryagiye ryongerwamo n'igisirikare cya Iran ubwacyo ririhariye cyane. Ibaze ko iyi MiG-29 itumbagira kugeza ku butumburuke bwa metero 15,000, ibituma izi ndege ziri ku rwego rwo guhangana na bimwe mu bikoko by'indege z'Abanyamerika, kandi mu by'ukuri bidasabye igiciro cy'umurengero. Mu 2018 igisirikare cya Iran cyashyize ahagaragara indege z'intambara bikoreye zo mu bwoko bwa Hesa Kousar ndetse na Hesa Sergei. Ni indege nto zo mu kiragano cya kane, zikaba zikoranye systeme zigezweho z'amaradari. Ikaba ari indege ifite ubushobozi bwo kuguruka kugeza ku butumburuke bwa metero 15,000 ujya mu kirere, kandi yikoreye ibiturika bipima tone 2.5, ndetse igenda ku muvuduko wa Mach 1.6, uko by'inshuro 1.6 umuvuduko usanzwe w'ijwi.
Kimwe mu bintu byahangamiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel mu ntambara zose baba barisanzemo harimo n'imvunamuheto za drone, indege zitagira abapilote z'igisirikare cya Iran. Izi ndege no Iran zikoresha mu kugaba ibitero kuko ziritura ibikorwa bihagaze miliyari y'amadolari mu masegonda make cyane, nyamara zo buri mihagaze igiciro cyatarengeje $50 by'amadolari. Iyi mburagasani yitwa Shahid 136, bakaba bakunze kwita kamikaze. Ni drone y'ubwiyahuzi yoherezwa ku gipimo runaka, aho binyuze muri systeme zayo z'ikoranabuhanga itumwa aho igomba kwisekura idaciye ku ruhande, ubundi igaturikana aho hantu niyo drone igaturika. Uzi igitangaje se, iyi drone ifite agaciro $20,000 by'amadolari ya Amerika, ariko kugira ngo igitero cyayo kiburizwemo bisaba igiciro bigoranye kwiyumvisha. Ibaze nawe kuzamura misile ya miliyoni 4 z'amadolari, aya akaba arenga miliyari 6 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ihagarike ka drone $20,000 by'amadolari. Iyi misile y'Abarusiya yitwa Kalibr Cruise Missile igura $1 million y'amadolari, hanyuma iyi Tomahawk Cruise Missile y'Abanyamerika ikagura $2 z'amadolari. Izi misile zombi zigaba ibitero bifite imbaraga nk'izi by'aka ka drone. Byumvikana ko igisirikare cya Iran ari incabwenge mu kurwara intambara zigezweho kandi bidasabye gutagaguza ubukungu. Hari izindi drone Iran ifite zo zigenda zikora ibiturika boshye indege z'intambara, zikoherezwa aho zigomba kurasa, ubundi zamara kugaba ibitero simusiga zigataha. Nazo ni inzozi mbi ku banzi ba Iran. Iyi drone yitwa Hamasea, izwiho kwikorera ibiturika byinshi nka misile na rokete. Drone ikora nk'indege kabutindi y'intambara mu kurasa za bombe, kuko igurutswa yikoreye ibiturika bipima ibiro 250 kandi ikaba yatumwa gukora ibitero ahantu hari intera y'ibirometero bisaga 1000. Igenda ku muvuduko wa kilometero 900 mu isaha kandi igenda ku butumburuke bwa kilometero 12,000. Byumvikana ko itumbagira ikagera mu bicu. Iyi ni indege y'intambara mu zindi, usibye kuba itagira umupilote. Iran ifite indi drone yitwa Kaman 22, ni drone irasa za misile kandi igenda intera y'ibirometero 3,000 byose, ndetse bakagira drone ya Shahid 129 na Shahid 149, zo zifite ubushobozi bwo kumara amasaha 24 zitegerereje mu kirere zikazenguruka hirya no hino aho zatumwe zinatanga amakuru y'ubutasi. Izi zose ni intwaro abanya-Iran bikorera, kandi nimwe mu ntwaro za mbere igisirikare cya Iran gikoresha mu guhombya umwanzi nubwo yaba afite imbaraga, kandi niyo mpamvu nubwo Iran yagaye ibitero bikawurizwamo n'ubundi biba bisa nkaho yageze ku ntego, kuko muri ako kanya ibihugu by'abanzi biba bimaze guhomba za miliyari. Kuva kera igihugu cya Iran giteye imbere mu bijyanye n'inganda kubera ubukungu karemano cyahoranye, ari nayo mpamvu no mu gisirikare inganda ari umusingi ukomeye w'ubuhangange bwacyo, kugeza aho kuva ku ntwaro no inini n'ibitwaro bitinyitse byose babashije kubyikorera kandi bitabatwaye igiciro cy'umurengero. Iyi niyo mpamvu bitewe n'ubuhanga budasanzwe bw'abacurabwenge ba Iran bikekwa ko Iran yamaze cyangwa se yenda gukoza ibiganza byayo ku bisasu kirimbuzi. Ibi bikaba ari bimwe mu bihangayikishije abanzi ba Iran nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abambari bazo. Nk'ibindi bihugu, igisirikare cya Iran gifite Special Force, abasirikare kabuhariwe baba barahawe imyitozo idasanzwe, bamwe barwanaho rukomeye aho byananiye abandi. Mu matsinda ya Special Forces mu gisirikare cya Iran harimo 65th Nohid Brigade, hakaba Sepa Navy Special Force, hakaba Nopo Anti-Terror Special Force ndetse na Saberin Unity. Yose akaba ari amatsinda y'abasirikare b'indwanyi zidasanzwe zikora misiyo zikomeye haba mu gihugu imbere ndetse n'imahanga. Misiyo zirimo gucikisha imbohe, kujya gufata ibyebe byananiranye byakanga bikicwa, kurwanya ishimutwa ry'abantu ndetse n'ibindi, kandi aba barwana yaba mu mazi, ku butaka ndetse no mu kirere. Ni naha dusoreje ikiganiro cya none. Ese niki gitangaje ubonye muri iyi video utakekaga ku gisirikare cya Iran? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Nyamuneka niba iyi video wayikunze ibuka kuyisangiza abandi kugira ngo nayo ibashe kubageraho. Kanda kuri iyo video iri muri screen yawe, nayo ni nziza ni wowe twayiteguriye. Duhurireyo.